Ricky Andrew J. Sincon. I, Dr. Ricky Andrew Jones Sincon, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, Blei Shibun Mithela. Sri Saleng A. Sangama. Tiap pakadong kabar, te kamu buat gila persyak baik, buat kabanga ima, kabanga jukran kalong, ba, habaki kajing ti, athar alech kini jaka. Ya bonus, lagalong showes khasiat jante hills, kalong ke ika ba, mlak bat mutur, asu kerman scam. Ba kita orang kapor, kin ton sisai kita kacing, sokia kin don kacing kit clear, hak beda ibat kan ya. Kacing tanya hapo pin dorbar awan jong kejela kacing, hak kacing pet cenga imat kekamla sibun ban hante po parlemen. Kacing ya keren kim day kiban day te, day bet banyak bentuk banyak kedok ti iwe. Ngada susarong awan mereka di kebangirannya buram te ban sengap iwe hante kemudian kacing sengap iwe. Nakaliang kejonga nga syukwa ban om kabaning kong hi kajing kentu kejonga ya ki bah ipat pat nok sok snong hakika ri ka bet kejongi kalong pan kong ni tan phai shu Blei phi namang bikin kajing dan kabang i ba takabor Blei teng la alat bincang re phai shu Blei nakaliang kejonga itu pelong bawa terus long kita kibat ton kecil kecil pi mengkok suai ada di sini kadang kadang kecil kecil ada di sini nampak pun long kecil kecil kesini bat kompi kini baru tom sini kecil kecil an pendap hok ila ke kamram kompi kini kecil bat hati kam bopher gitu tom trai hok bat ingin buram du ya kemudian saudung suku